Danas imamo čast da ugostimo Aleksandra Balabana, planinara i predsjednika planinarskog udruženja Abonos iz Banja Luke, koji se sa nekolicinom svojih kolega iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Slovenije usudio da krene na pohod na planinu Kilimandžaro i na koncu osvoji njen najviši vrh Uhuru, koji se nalazi na 5895 metara nadmorske visine. S Aleksandrom ćemo danas razgovarati o putu koji vodi do najvišeg vrha Afrike, pripremi kako fizičkoj, tako i mentalnoj, te i o budućim pohodima. Aleksandre, dobro nam došli, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala na pozivu i bolje vas našao. Hajde za početak. Ja vjerujem da je većina ljudi čula za famozni Kilimandžaro ili bar negdje pročitala neku priču vezano za tu planinu. Ja bih voljela da za one koji možda nekim slučajem nisu čuli za Kilimandžaro, održite jedan mali čas geografije, odnosno da nam kažete nešto više o tom afričkom divu, podneblju gdje se nalazi i da podijelite neku zanimljivost vezano za tu planinu. Pa ovako, kao što si navela, generalno svi smo čuli više manje za Kilimandžaro, od osnovne škole kad smo učili geografiju, pa do one čuvene ponavljane dvije riječi, snjegovi Kilimandžara, čuveni i sve ostalo. A u principu Kilimandžaro se, kao što rekao smo, nalazi u Africi i to je najviši vrh Afrike. Ujedno to je najviša samostojeća, ajmo reći, planina na svijetu, tako su joj dali naziv, što znači da je ona izdvojena od drugih planina, da nije ni u kakvom masivu. Znači to vam je bukvalno najprostije rečeno, ogroman vulkan na sred livade. To je ugašeni vulkan, starosti, sad zaboravio sam ja, čini se da je tamo pisano negdje od 600.000 do milijoni nešto, sad ne uzimajte me tačno za to. I generalno Kilimandžaro se sastoji od tri glavna kratera, koja su i tri glavna vrha. Prvi najstariji je Šira, nakon toga ide Mavenzi, koji je visok negdje 5100 i nešto metara i moram priznati da Mavenzi od sva tri kratera izgleda najljepše i najatraktivnije za penjati, a ujedno i najteže za penjati zato što su svi smjerovi na njemu čisto alpinistički, znači nisu planinarsko-hodački, nećete moći bez posebne opreme ga ispenjati. I glavni krater koji je Kibo, a na vrhu Kiba se nalazi vrh Uhuru, koji je generalno glavni vrh čitave planine Kilimandžaro. Generalno, vi kad se penjete na Kilimandžaro, vi dolazite do tri tačke. Prva je Stella Point na 5000, prva je, Gilmanova tačka na 5000 i nešto metara i to je tu dolazite na ivicu kratera i onda nastavljate preko Stella Pointa, to je drugi po visini, ta tačka, ajmo reći, vrščić, možemo ga nazvati, do glavnog vrha. Generalno, Kilimandžaro je planina koja ima najveću visinsku razliku na svijetu. 4000, zavisi s koje rute penjete, ima 6-7 ruta za penjanje Kilimandžara, možda čak i više, ja znam za 7. I zavisno s koje rute penjete, u principu vi do samog vrha imate 4400 do 4600 metara uspona. Poređenja radi, na primjer, Everest Base Camp je na 5300, a vi idete na 8800. Tako da Kilimandžaro ima tu veću razliku, no normalno Everest je na samoj većoj nadmorskoj visini nego što je Kilimandžaro. To je jedan... I zaboravio sam dodati, on se nalazi u Tanzaniji, na granici Tanzanije i Kenije. To je jedan ozbiljan pohod, ovako kada gledate kao laik, rekla bih. Šta je vas inicijalno inspirisalo da pođete na pohod? Što bi Edmund Hillary rekao kad su ga pitali zašto je ispenjao Everest, zato što je tamo. Tako smo i mi ispenjali Kilimandžaro, zato što je tamo. Ne mogu reći da je bio ikakav poseban motiv za penjanje. Jednostavno u planu i programu našeg udruženja smo željeli da ispenjemo Kilimandžaro, koji je kao prvo sam po sebi, to je sve čista egzotika za nas odavde. A druga stvar, Kilimandžaro je jedan od 7 najviših vrhova 7 kontinenata, znači jedan od 7 samica. A jednostavno sam Kilimandžaro, ovo što sam malo pre rekao, svi smo čuli za taj Kilimandžaro, gledali dokumentarce o Africi, o nekoj savani gdje je lav lovi gazelu, a iza je ogromna planina ili tako. Tako da jednostavno to je bilo u našem planu i programu, a i želja jednostavno udruženja da odemo na Kilimandžaro, jer je to planina koju nismo do sada posjećivali, niti smo je penjali. Vi se aktivno bavite planinarstvom već koliko dugo? Ja lično se bavim od 2009. Znači to je nekih 15 godina.
više ili manje aktivno. Zadnjih 8 godina poprilično aktivno, kako sam osnovao planinarsko udruženje Abonos. Tako da, u principu, planinarenje mi je postao stil života. Kad kupujem, gledam da kupujem stvari koje su mi više za planinarenje. Ovako, ovu regularnu civilnu odjeću kupujem kad se potroši ili kad zatreba. Kažite mi onda kako ste se pripremali prije odlaska na Kilimandžaro u tom smislu i fizička i naravno mentalno? Pa što se tiče mentalnih priprema, tu stvarno nikad nisam imao tih nekih problema, recimo da sam uvijek bio mentalno jak za planinarenje i za taj vid aktivnosti. Imam već iskustva jer sam već penjao 4 vrha preko 5000. Jedan je bio blizu Kilimandžarove visine, penjao sam Damabandu u Iranu, on je 5610 metara, tako da u principu to je blizu. Znao sam već šta me očekuje, kako mi se tijelo ponaša u tim uslovima i sve ostalo, tako da sam psihički bio poprilično, ne mogu, stabilan, miran, bolje rečeno. Znao sam šta me može očekivati. Normalno, pregledali smo gomilu videa na YouTube-u, čitali neke reportaže, intervjue ljudi koji su penjali, pričali sa ljudima koji su već bili tamo. Tu mi je stvarno pomogao dosta kolega vodič Milutin Ilić iz Srbije, iz Pančeva, koji je godinu dana prije mene odveo grupu, pa mi je dosta pomogao sa savjetima. Što se tiče fizičkih priprema, ne mogu reći da sam tu, nisam osoba koja voli pretjerano da trenira, ali za Kilimandžaro smo pojačali malo treninge i pripreme, jednostavno se mora, ali ja sam neko ko redovno hoda, znači nisam ne osoba koja je sad odlučila da ustane iz fotelje i da ode na Kilimandžaro. Ja hodam, planinarim već godinama redovno, ovako sam malo ubacio bazen, plivanje, bicikl, malo sam češće pojačao tipa treninge po Poniru gdje smo obilazili neke određene staze i to je u principu to. Nije ništa sad toliko značajno, ali opet neke male fizičke pripreme su bile. Recite mi, da li ste u nekim određenim momentima tokom uspona imali padove kako energije, tako i, kažemo, jel te, mentalno i da kako ste prevazilazili takve stvari, ako ih je bilo? Što se tiče mentalnih padova, pa i nisam nešto. U principu spavalo mi se u jednom, dva navrata. To je malo i zbog slabog sna tokom noći, jednostavno i zbog visine i vi kad krenete na završni uspon, vi krećete u 11:30 na večer i penjete čitavu noć do jutra, tek nekad ujutro između 8 i 10 je moja grupa izašla od prvog do zadnjeg člana izašla na vrh. Tako da tih nekih mentalnih padova posebnih nisam imao, a i ako su se dešavali, jednostavno ne razmišljate o vrhu, o cilju, vi razmišljate o vašim narednim koracima, jer ako razmišljate direktno samo o vrhu, onda možete sebe, kako rekao, dovesti u problem da previše brzo sagorite. Jednostavno trebate se koncentrisati na ono što je u ovome trenutku ispred vas. Upravo to je bilo, mislim, odgovorili ste, ajde delimično, to je bilo jedno od mojih narednih pitanja, o čemu ste razmišljali, o čemu razmišljate dok se penjete? Šta vas to vodi? Ja iskreno trudim se da ne razmišljam ni o čemu. Bukvalno gazim korak za korakom, razmišljam o tome gdje stajem, eventualno pokušavam se isključiti da razmišljam o nekim, ako neću da razmišljam ni o čemu, onda razmišljam o nekim stvarima koje su mi generalno daleke, kako ću nešto na neku drugu planinu poslije ili nešto negdje gdje sam bio, radim neku retrospektivu stvari koje su se desile možda i na samom tom putovanju, ali generalno trudim se da ne razmišljam ništa posebno. Vi ako ćete ići na takvu planinu, a razmišljati o ocu, majici, momku, djevojci, kući, onda bolje ostanite kod kuće. Jednostavno nema mjesta za takva razmišljanja i neke te posebne brige. Vi ste tu i razmišljate trenutno o tom usponu i to je to. U početku kada ste pravili taj uvod o području koji okružuje planinu, ta regija je svakako bogata različitim kulturnim raznolikostima, nekoliko plemena čak živi tu u okolini, od kojih najpoznatije, bar meni, Masaji. Pa recite mi kako ste se, mislim, vidjeli smo da su na putu ka vrhu vama pravili društvo lokalci, pa recite mi kako ste se s njima uklapali, da li ima nekih zanimljivih stvari, anegdota koje želite da podijelite sama. Šta vas je to u suštini
šta vam je ostalo u sjećanju što se tiče lokalaca? Ovako, što se tiče lokalaca na samoj planini, u principu nisu oni nama pravili društvo, nego mi nismo bez njih mogli ispenjati. Zato što je tamo zakonom, generalno, sav transport na planini rade ljudi. Znači, oni vam nose torbe, oni nose sve ostalo, pripremaju hranu, prokuvavaju vodu. Vi ne možete baš otići tamo piti vodu bilo gdje. Druga stvar, to nije snježna planina da vi možete sami negdje otići zagrabiti snijeg pa napraviti sebi vodu. Tako da sve što se radi tamo u Africi jednostavno je tako uređeno da bi oni zaradili. Vi radite preko njihove lokalne agencije. Njihov vodič je glavni vodič, ja sam pomoćni vodič, on ima svoje još dodatne pomoćne vodiče, nosače i to je jedna grupa ljudi, otprilike je bilo možda 25-30 ljudi, na nas 18. Što je značajan broj ljudi, ali jednostavno oni od toga žive i na taj način zarađuju. Što se tiče svih tih zajednica i svega toga tamo, meni je, ne mogu reći, bio toliko kulturološki šok. Na početku sam se više nervirao, pošto sam ja neko ko volio na njemački princip rada. Ako kažemo da je nešto u 8, u 7, u 6, očekujem da tada krenemo. A oni su puno opušteni i imaju, bukvalno su napravili jezik od 4 riječi, pole, pole, što znači sporo, sporo, i hakuna matata, što znači nema problema. I njima je sve hakuna matata, a meni baš i nije hakuna matata. Ja volim, ako kažemo da krenemo u 8, da krenemo u 8, a ne da se dolazi u pola 9. Ali dobro, to je nešto na što sam se ja morao tamo navići. Jednostavno je puno su usporeniji od nas, rekao bih, ali samim tim puno opušteniji nekako. Mi smo zategnuti kruti, a oni su puno opušteniji i mislim da će živjeti 300 godina. A ovako, gomila je tamo zajednica. To je prvenstveno hrišćanska zemlja, ali ima i muslimana, i adventistička crkva, i scijentološka crkva, gomila nekih malih zajednica. Viđali smo ih na sve strane okolo. Onako nemaju nekih, koliko znam, nesuglasica. Generalno to su bile prije 2 države, Tanganjika i Zanzibar, pa su ujedinili. Pa mi se zezamo kao i kod nas, treba im 3. predsjednik, pošto imaju 2 predsjednika, fali im taj jedan, jel te. Masaji pleme smo sreli u par navrata, kad smo prilikom safarija, oni žive u Ngoro, konzervacijskoj području tom. Oni žive u blizini, tu se sudaraju, zato to i nije nacionalni park, zato što oni tu žive, ne mogu biti zbog građevina i sve. I sreli smo neke pod navodnicima lažne Masaje, jer ono kao turistima, kao vodimo vas u Masaji pleme, mislim skrenu vas pored puta 100 metara, imaju glumci koji su obučeni, odigraju neki ples, pokažu vam kao kuće i kao posjetili ste Masaji pleme, no vam tamo bazar, kupite nešto i to je to. Mislim, previše je očigledno da to baš nisu pravi Masaji. Da. Pardon. Kažete mi što se tiče hrane, pominjali smo je prije početka intervjua pa ste pričali malo o hrani, recite mi tu neku razliku, šta vam je ostalo sa interesantno što se tiče njegu, da li ste imali zapravo priliku da probate neka interesantna jela? Pa i nismo. Realno, mi smo na planini svo vrijeme imali naše kuvara koji je spremao hranu koja je prilagođena planinarenju. Znači tu da imate i složene ugljenohidrate, i vlakna, i proteine, i slatko, slano, sve to. To je u principu bila hrana slična poput našoj hrani ovdje. Znači makaroni, riža, špageti sa nekim, u principu piletina. Nadam se da je bila piletina. A povrće u nekim sosevima. Bilo je malo nekih čudnih supa, tipa supa od banane ili neki paprikaš sa bananom. To je to, recimo, da nemamo baš priliku kod nas da praktikujemo. Ali generalno nije. U gradu kad smo bili, hranili smo se bukvalno u hotelu, standardni doručak, jaja i sve ostalo što ima kod nas. Ovako kad bi izašli, otišli bi u restoran, jeli bi neku poznatu hranu, lupam, pice, piletinu, Kentucky Fried Chicken ili te neke gluposti. Tako da ne mogu reći stvarno da smo imali priliku da dođemo baš u dodir sa nekim autentičnim njihovim, toliko autentičnim jelom, tačnije. Jedna također od stvari o kojoj sam željela da razgovaram jeste ta adaptacija na klimu. Onako istraživajući, saznala sam da postoji 5, tako da kažem, tih klimatskih zona jeste, koji se razlikuju, naravno, variraju visinski. Pa recite mi koliko je izazovno zapravo prilagoditi se i kako teče sam taj proces prilagođavanja?
Pa ovako, mislim, meni, a vjerujem i ostatku moje ekipe, to nije baš nešto posebno teško palo. Tu je par zona. Vi prvo idete kroz, kao oni to zovu, kultivacijska i kišna zona. Ta kišna zona je zanimljiva. Bukvalno to su one kao šume, koje smo gledali u dokumentarcima, džungla, lijane, majmuni oko nas i sve. Bilo je jedino malo zamarajuće zato što je padala kiša, bukvalno od 5-6 sati uspona, 3-4 sata je padala konstantna kiša. Ali jel te, u kišnoj smo zoni, pa bilo bi neobično da je drugačije. A nakon toga ide neka mješovita zona niskog rastinja i kamenjara, onda ide tako alpski ti, ne mogu reći pejzaža, ali alpska zona gdje su uglavnom kamenje bez ikakve vegetacije i što smo se više približavali vrhu, tu je postojala ta snježna zona. Kilimandžaro u ovome periodu, ovo je period penjanja kada je on poprilično suv, ali i dalje na vrhu vi imate ostatke snijega, kao i vidite ostatke par glečera. Mislim, ti glečeri na Kilimandžaru su poprilično maleni, ne prelazite preko njih i neke su procjene da će oni uopšte do 2030. 35. nestati. E sad, što se tiče same naše te adaptacije, mi smo imali na planini ovom rutom Maranga ruta kojom smo mi išli, imali smo 3 kampa. Prvi je bio na 2700, drugi na 3700, treći na 4700 metara i mi smo svaki dan išli laganim tempom od jednog do drugog kampa. U principu, staze između tih kampova nisu strme. One su dugačke, pređe se određena visinska, u principu oko 1000 metara visinske razlike, ali te staze nisu strme. Najstrmiji dio je taj završni uspon. Tako da se naše tijelo uz poštovanje tih nekih pravila poput pijenja dosta vode, unošenja elektrolita, pravilne ishrane, sporog kretanja i sve to, mi smo se sasvim lijepo aklimatizovali da možemo na vrh izaći bez problema. Bilo je nekih malih simptoma visinske bolesti, kod jednog člana malo dijareje, povraćanja, par glavobolja, ali ništa to nije bilo strašno. Na završnom usponu tu se već ta visinska bolest malo više pokazala, jer jednostavno mi smo se aklimatizovali do 4700, sad je ostalo da pređemo taj dio do vrha. Međutim, i uz simptome te visinske, generalno niko od nas nije imao neke ogromne probleme da izađe do samog vrha. Kažete mi, da li postoji neka interesantna priča ili neki moment koji će vam ostati u sjećanju kada je uspon u pitanju ili generalno kada je ekspedicija sama u pitanju? Da li imate onako neku anegdotu? Vjerovatno ih ima više, ali ja iskreno moram priznati da sad u ovom nekom trenutku ne mogu se sjetiti ni jedne posebno, pošto je stvarno bilo, nas je bilo 18. Neki smo se već znali od ranije, neki nismo. Ono što sam ja rekao u prvom briefingu njima, došli smo ovdje, možemo se vratiti kao najbolji prijatelji, ne moramo se vratiti ni da se pozdravljamo, ali očekujem da se poštujemo i da pomažemo jednim drugima u planini. Međutim, mi smo stvarno na svih 18 je funkcionisalo kao jedan tim, bila je odlična zezancija, super priča, tako da je stvarno bilo puno nekih tih anegdota, ali da kažem sad neku posebno da izdvojim, moram priznati da mi sad trenutno nijedna ne pada na pamet, odnosno, u stvari ne pada mi nijedna na pamet da je za kameru. Bolje tako. Recite mi, eto, kakav je osjećaj udahnuti vazduh na 6000 metara nadmorske visine i kakav je pogled, može li se opisati riječima? Težak je vazduh, šalu na stranu. U principu, pa na toj visini vi generalno imate oko 40%, možda čak i manje kiseonika nego što imate na ovoj našoj nadmorskoj visini. Ali, vjerujte, kad dođete tamo, više i ne razmišljate o tome disanju, jer je par sati svakako hodate do tog vrha i već ste navikli na taj nedostatak vazduha, navikli ste na kraći dah, navikli ste da morate stvari raditi polako, tako da ja lično, ne mogu reći da nisam to primijetio, nego jednostavno navikao sam na to. Što se tiče pogleda, mi smo imali tu sreću da nas je poslužilo perfektno vrijeme. Noć je bila savršena za uspon, sa vrlo, vrlo slabim vjetrom, temperature su bile negdje do -10 maksimalno, što je
sasvim lijepa temperatura za tu visinu. Imali smo izlazak sunca iznad Mavenzija, bukvalno pojavljivanje sunca na horizontu. Na vrhu nismo imali vjetra, bukvalno su ljudi gore bili po sat i po vremena. Mislim da jedan momak uspio odspavati pola sata na vrhu čekajući neke druge. Tako da smo mi stvarno imali dan perfektan, vrijeme perfektno i odozgo vi kad gledate kako on širok, vi i dalje vidite taj krater, ne vidite baš toliko dole ispod, ali normalno sve što uspijete vidjeti na horizontu je lijepo. Mislim, izašli ste na vrh, završili ste to, osjećate i ponos, i uzbuđenje, i sreću, i radost. Neki članovi su i zaplakali, ima tu mješavina različitih emocija, svako to doživljava na svoj neki način i drugačije procesuira od nekog drugog, ali u principu jedan izuzetno lijep osjećaj. Ne znam kako bi to možda slikovitije pojasnio. I recite mi, o čemu onda, eto, kada ste osvojili Afriku, pokorili ste najviši vrh Afrike i sad dolazi to vrijeme da pakujete se i spuštate se lagano. O čemu tada razmišljate? Kakav je tad osjećaj? Pa ovako, morat ću te prvo ispraviti. U principu mi planinari nikad ne kažemo osvojili. Kažemo ispenjali ili to. Jer možda zvuči kliše i to, ali planinu stvarno ne možete osvojiti. Nećete vi nju uzeti kao trofej i ponijeti kuću. Vi ćete ispenjati i otićete dalje. A u principu, kako smo se spuštali dole, sad taj put smo sad morali se vratiti, mislim da smo svi prvo razmišljali o toplom tušu. Pošto 6 dana nismo, tuširali smo se vlažnim maramicama i tim, mislim da je to bila prva ideja vodilja, topli tuš. A onda naravno, mislim da tek poslije par dana ljudima dođe šta su radili, gdje su bili, kad se smire strasti, kad se misli poslože. Pa onda vjerujem da svako imate neke svoje, jer smo imali program dalje. Nakon Kilimandžara išli smo na jednu oazu gdje smo cijeli dan odmarali, onako, bukvalno zove se Kikuletva Hot Springs, oaza sa kristalno čistom vodom, palmama, onim filmama. Tu smo cijeli dan odmarali, nakon toga išli smo 2 dana na safari i svaki put kad bi vidjeli Kilimandžaro i taj vrh, kad se ukazao, nije bio svo vrijeme vidljiv. Mi kad smo išli do njega uopšte nismo vidjeli planinu, bila je pokrivena oblacima, ali svaki put ovako kad bi vidjeli vrh, joj vidi gdje smo bili, zar smo stvarno ispenjali gore, ko bi sad išao opet gore i tako to. Da. Ali u principu velika većina, pa znaš šta, mogli bi mi opet kao spremni smo da idemo opet. Da. Recite mi, da li je to utjecalo na neki način na vašu perspektivu na život? Pa ne mogu reći sad da mi je imalo neki značajan utjecaj perspektive života, jer sam već na perspektivu života, jer sam već stvarno već i bio na tim visinama. Generalno samo planinarenje, ne mora to biti Kilimandžaro, može to biti bilo koja planina, vas tjera malo da se zamislite i što kažete, i o životu i generalno. Mislim da planina najviše utječe na pojedinca kao pojedinca. Da on pomerite svoje granice, da sebi dokaže da stvari za koje je mislio da su nemoguće, da su moguće, da natjera sebe malo da više radi neke stvari, da vidi da je moguće uraditi nešto, utiče na tu socijalizaciju. Generalno, planina je super mjesto gdje možete upoznati super ljude. Na taj način, evo ja kao vodič vodim već 8-9 godina i stvarno gomila ljudi je prošla kroz naše udruženje i dosta ljudi je tu ostalo, dosta ljudi je upoznalo svoje, evo ja prvi svoju životnu partnerku koja je sa mnom ispenjala Kilimandžaro, na što sam ja izuzetno ponosan. Upoznali smo gomilu prijatelja, taj socijalni kontakt na planini je možda nešto po meni što najviše mijenja čovjeka. Što upoznaje ljude slične sebi, s kojima poslije ostaje u kontaktu i svašta je. Za kraj, da vas pitam, da li planirate neke novi planinarske poduhvate nakon Kilimandžara, da li planirate pohode na ostale planine 7 vrhova? Recite mi, da li imate već, pošto pričate kako, eto, razmišljate uvijek dok idete, razmišljate o nekom novom poduhvatu, pa recite mi da li imate sad nešto novo? Pa ovako, mi ove godine imamo u našem udruženju, imamo već neke planine koje smo izbacili kao ciljeve za ovu godinu. To je prvenstveno ono što nam dolazi je Monte Rosa u Italiji, tu su 4 vrha preko 4000 metara gdje vodimo grupu. Nakon toga privatno, naš 4 iz udruženja odošlo na Mont Blanc, pa imamo zahtjevniju akciju na Durmitor, pa smo planirali Olimpu
u septembru i to su već neke planine koje se izdvajaju za ovu godinu. A za iduću, pa imam neka razmišljanja, vidjet ćemo još šta će od toga biti, neke 3-4 zemlje mi se vrte po glavi, šta bi mogli. Mi svake godine imamo tu jednu glavnu akciju, kao što ove godine bila Kilimandžaro, pa vidjet ćemo šta će mi pasti na pamet nekad do sredine godine. Tako da što se tiče ovih 7 samica, iskreno ne razmišljam o tome. Nisam razmišljao ni Kilimandžaru kao 7 samicu, da ga moram zbog toga ispenjati. Jednostavno, prvenstveno, to je i skup poduhvat, da se ne lažemo, a meni lično nije nešto toliko značajan. Jednostavno, ja imam neke svoje planine koje želim ispenjati zato što mi se sviđaju iz ovoga ili onoga razloga, a ne zato što su dio nekog izazova ili tako nečega. Aleksandre, još jednom hvala vam što ste sam podijelili vašu priču u Usponu na krov Afrike. Šta drugo da kažemo, da jednostavno želimo vam još mnogo uspješnih pohoda i, kako ste rekli, ispenjanih planina. I šta da kažem na kraju, sem vedro. Hvala vama na pozivu.